bazimu aba badayimoni izina rya Yesu Kristo. Jana kumena n'umutwe nasoni wo uratidukana cyero bugari nako. Niye mushaka amafina amafiriti cyuza amafaranga yacu cyangwa bijyanye gutanga amafaranga tuzaranyibagaho. Ndavuze ngo ntabwo bindeba ukumva akiri bwibe birigeze birije. Kamba ngiye kuzambira ikibazo kandi ngukunda. Kandi ngukunda. Kana gatakaje hi imitungo yanjye yose buri kimwe cyose ariko ntikanyurwa. Jerize iki? Ndaneka nkaba nazura nakabuze ngakazana ibisozi. Ariko sha uzi kumaje gusara neza ubu ni icyoroze neza kimaje kugira ubipance neza ku buryo usigaho udatekereza nk'umugabo. Hayi umuntu azakugira inama kugeza ryari? Ubwira ngo rinda warangiza ukajya kunzanaho ngo mwariganye ngo mwagize uti. Wumvishe ibyo avugiye hano ngo numwo. Iruka n'umusenzi. Urumva je ntabwo nta n'umugore nkura w'indaya. Hako nkingirwa mugabo ubundi nkawe mpamuri sari. Erega nani soni gifite. Gatindukira nyine tutera kabariro. Yakwinjira se ukambije ganga ugiye ku rugamba. Biri ansigira raso y'igihumbi agataha ari kumbaza amafiriti. Magingeho umwana w'umwegakazi twagundagurana hahandi twakizwa na leta. Mbona. Maraya kusi. Mimi napendeza. Napendeza nini? Maraya. Pata rushaka. Sheri. N'ubwa mbere ngeze amahanga mbabare ntunyice. Oh my god. Ngo tumwita dad umva ndabiya. Kubita nyeruza n'ibikuzana bikora ngo pastor. Njewe icyo nshinzwe no kubasengera. Nakushobora cyo urazana. Murashaka kuduteza amacinya nakore. Ni gute mushaka kugira umwana ungana kuriya? Wow. Sava. Ni karibu. Umugore wawe wamusomye si yose umugore. Oya wikirirwa nyishyura nta kibazo. Oya nta kibazo. Umugore wanje niba ari wamuhamagaraga. Fata nimero zigenda umwiyame. Muze kunesha. Umva nkubwire sindamvugana n'imbwa mvugana na nyiri. Ngo ntabwo ugira utemana. Ngo ntabwo ugira utemana. Baretse nka muri baretse Uzikarimori ni